Umujyi wa Kigali niwo murwa mukuru w'u Rwanda, niwo mujyi ushinzemo ubutegetsi bw'igihugu, ndetse abanyarwanda barabitoye babyemeza mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryatowe mu 2003 rikavugururwa mu 2015. Ingingo ya 7 y'iryo tegeko nshinga ivuga ko umurwa mukuru wa Repubulika y'u Rwanda ari umujyi wa Kigali. Itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'umurwa mukuru w'u Rwanda, kandi itegeko rishobora kwimurira umurwa mukuru ahandi mu Rwanda. Kigali uretse kuba umurwa mukuru w'igihugu, niwo mujyi munini mu Rwanda. Ni umujyi umaze imyaka irenga 117 ubayeho. Wagize umurwa mukuru w'u Rwanda mu 1962. Mbere yaho umurwa mukuru wabaga mu mujyi wa Nyanza, ari nawo ukuze kuruta indi yose mu Rwanda kubera ko umaze imyaka 125 ubayeho. Uyu mujyi wa Kigali rero muri iyi myaka 117 waciye muri byinshi. Waciye mu ntambara by'umwihariko yashyamiranyije ingabo zahoze ari za RPA Inkotanyi zahanganye n'inzirabwoba mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi.